Ngambil mahiga. Iya. Terima kasih, Mak. Jong Hanami mewakili senioran pada tahun 1900 lalu dan Subani 2020. Berbicara soal Hamatean Sonong,
Sana bilang faktor mga magkataon sesuatu hal tentang kematian ini. Kecuali bangkit bersama Yesus. Ayaw na perlu. Malani masila at makita. Agaluk na ko saya ini. Ang balaw pinasbalik kita pasal Januari sono. On tahun lama kulon sejak mahasiswa sampai kos parang bulan. Bakit mengheran na siya perlu minuwabak daw sampai Castino dan Binari. Umulong ba na? Ay nagkinikatak kuminisar ako. Ulitan niya ilang mali pertama kali. Hindi na daw ako pasoman. Ako manungguhon si Roma sebagai sahabat. Bani perjong-jong ni maksibe ini lebih mengurubi senior ni mengurubi abang-abang ni marsada anami agadu tarar doa itu dengan dia terus nahundu dia kami pengurus PBB langsung hal orang ini Wijaya, Surabati, Saragi sekjen di Matania aku may bulik keluaran kanya namin maharap pertama lebih tahun senari dosa dinan sangat beriana damanik kesta ay bihanamin ito ay dosin ba ay orang yung slow bodo bagong tiga-tiga namin diyan ang humoto na galupan muna namin yun itiritahan ito bakto ay magkukulas balik kita ang ginalong tao sa hari. Buru di kulit siya magano. Ako kaya namin. Diyan na maasimbak kung gulong generation. Asiwatahon naman ni Facebook. Mataksayak ko ako. Perkawin niyo. Panorang perpurion. Melanjutkan komitmen namin 3 tahun ke belakang. Patumpukan senior ini. Ay malaw membentuk korps senior di Maksi itu sudah pano. Patumpukan namin bersenior. Ananiho. Lao. Tergugah namin. Isang to ketua di Korps Senior ay Pak Perlindungan Pagkagat Jajaban ni Baristo na Misolay Pagkong ni Mendara Romberan ke Jakarta Dr. Walensius Girsan kawan ni Mendorin man isang to artis-artis niya ay tahun di luar Mendorin Mendorin di semisal dari 3 tahun sendiri berarti inadir di Surabaya. Isang video ay kato. Ang mga mawakili ay bersahabat siya. Kasi ito ang mga guru namin. Kaya adiran namin yun. Pagkikilan namin gano'n. Kami ako hamo minas kawan din eh. Tinapatan mo matutuan namin. Pampenibang tulak niyang yun. Terikot na namin, para masok sa namin. Mamulay, Forza, Bargal, Ibagas, as manunang Imaksi sa Raulus. Manisira ang Abu, Gagasyan, Kondo. So kung atan yung paso na magpatawin,
Isapehon si Manjudong. Di orasyon doon bahagi. Tuhan may matama ng ang Kongo. Das kanupay tujuan. Iya naman buhay. Ay, Panginoon. Ay mahatanami mo na siyang. Nakabiyakwaway ako na siyang konversal. Yan na siyang may palumbang hagaru prosota. Ang dagantuhan ng iko. Buruk ko, elak ko. Siya na pangahaman ni Gobernador ako. Pero na konti. Alas na mga hapon.